Cárthach go Tuam in Chonnacht Maigh Eo Doom is a lobla léine in Chonnacht chud Zeadaoin tíd agus a Cluiche Ceannais fiche na bliana seo in Chonnacht go Connacht is a Maigh Eo agus Ros Comáin agus Páirc Maigh Eo Doom go Cluiche Ceannais agus don Ros Comáin champion na Scáte ach Maigh Eo go Mas seo go tí seo. Tos muid reduce leis an luncheon agus tos le for Maigh Eo agus fuil cían na round ag Peile Gardner for bua go his go ma chligach as Cluiche Jarlath sumú club grúpa a cheiricín ar fad agus bud fi siad éasc go ma a ghil siad an grúpa sin cúd fiad dó na dó séideag a ghil siad an chligach an dá réalt ó bhí siad jinsa tosí a tá imirí le neartaíach ach sa gúlaí rio mórtamar nach chulach 8 ach neartaíige sin go dtí seo ngansaí Maigh Eo. Tí mó sin a captain na fórne a gibh sé sinna John McManagal agus tí mó go John tá feicil féin Hugh O'Loughlin agus Colm McHale in ngansaí ifre seacht. Ifre 8 agus 9 beidir ná vis Maigh Eo gur an Ceannais Oliver Armstrong as an Connacht mór agus fearna go de Seamus Howard as Bill Woods in ngansaí ifre 9. Mar bhí me rolí in bhirtiríonn dumaiste a gcuine chligií sin a Dara Byrne a ngansaí ifre sídeagar sin as chlárchló bhuis agus cólaí club Night Hurley dó sé dó a cad a fuair siad san a gcuine chligií. Meis chama sin a nocht feic mar linn ach má bhí siad lecha má mar be siad le bailla le chun na bliana seo a ruachta mar sin Maigh Eo fuisteúir Peile Gardner ach neartaí léidir Ger Carfaigh Keith Higgins Colin Boyle Noel Gibbons agus neartile le taíidir chundaí a measc fu an paniste duchta Maigh Eo. Ros Comáin mar sin agus iad san bócach an Tráchtaire Cárthach don a gine chligií a mécán agus an siad sin na championí hesan na cúbal an teachtain se Cárthach a gúil acu tá fear gail níhirs na Patrick Gaynor Tommy Maris a gibh tí ar ás a fásta clufií a bhí ar bun go dtí seo agus tí móthir sin Conor Brogan for cool an Tráchtaire Cárthach na chligií agus ón ceartaí chun go ddrachaí cheartaí tá sé sin a gibh sé. A donna Páirce tá náid híine go David Higgins an láidir an lá agus caiisiad Ceannais a bhacha bhna Páirc má tá seanta cup an trúnú seo. Robert Heenan sin filse agus lá nachlaí an sé stamarróntaí in do chunne chligií ach sé filtinis an ngansaí ifre híineag agus dúthir le ón Rory tá sé sin mar látasach fermór a Rory agus na fidbega ar frid ní slúbéide John Kern agus John McGuinness ag 30 agus 50. Agus an dá idir an bhilcín an tíbhar an Páirc sé réitir an trúna seo fear na gaiileh Thomas Murphy as Annach Cún Barry Judge sligach atá tíb leis agus Anthony Coyne chama as gaile agus muir tíblíne as an Orange na Martin Flaherty. Thomas Murphy i Ceannais a dús gas modór na bhíon agus an sin caithfirsteach fé. Báir stacha joch an tíb se go Páirc agus múinte brandamach ar barc agus asúna gréine an seo a dúam rá hólainn Páirc Maigh Eo le dúm agus an seasan a choirí le míntá blianta agus Páirc go hálainn tróna go hálainn agus se náide Maigh Eo agus Ros Comáin tuairteide chéile agus beidir Maigh Eo gur beidir an dús in príomhacha ar fád ruachtar an seo go Connacht agus Ros Comáin bhaint siad san Cluiche Ceannais minúir agus Maigh Eo Cluiche leach Ceannais minúir vis ar fáil YouTube TG Card a híine chama agus an sin don críomh sinseir ar dúnach se len Ceannais dábhachtaí an trúna seo agus tá gaí go bheith an nach ní tean an láidir choibe agus an feicáitisteach Maigh Eo cínte rándáil an úidir ach Ros Comáin trochús a go gine chligií si gur túsmá bheith an seacup agus socrú síos agus cúpla scóráil agus fása glufe agus an feicil chéadú Conor Kelly agus cinn teachfáil le Brogan chugur ar scair Ros Comáin agus Brogan ceanna acu
Trying to Niall Heenan. It's going to improve Gafol or own Carty for a last na Gael because we've been hot in the Skyline Munich. CBS Ros Comáin, we should create B in the head. Agus Jarlaths gimmert in Andy over the Cárthach. Ros Comáin sauce to shell of a chuinal túsach le figus Rashig. Conor Kelly has some boat to shach. Definitely brew off like we are behind it. Agus my God, no Carty couple of cush game a whole girl. Finish me York brew and Tom shed Keelan Kelly and Kelly Gama Elu a Chonnacht. Kelly had a Connors for Rugus. We doing the stach. Agus didn't take his ass and Tom Shag was come on up, but to Law Charlotte. Ooh, Tallers and Flickshag and Tally. Tommy Morris and Thompson. Agus me Sear Shear it east. Campbell Girl, Tiva Muga, Tom Lydon. We Bruce Shear was come on and Chugus. She fought in Chug. Niall Heenan, Kasha Almach. I feel that Eilunish. We could brew and chush that. Niall Hurliger brew for Ferris Connacht Niall Nish. Was in Shell of Kunny against Nick second Chug was Connacht Niche Hish. Called Harley Balafos. Carty could brew, Tetagama going, Tom shot. Fair Lord did a Colum Lynch Hama. As a country kick out for Yedach, I should late to Hayes Rio Mortimer. As Rio Shear Fadela O'Mcgrail. Gary Worta Bindlan. He pulled out a hush after Lawn Lockley. The Conscience ain't tough. I think that Colm McHale and Conscience finished it. Angus Muyona Shalunsi, Toshi Chalodid, Sponge Timupa. Fatik Paul Gilmore. Gilmore Long Holy, Fossy Gimmer Flesh. You Gilmore Stoppa. Achtan Felchen Stoppi. Lova. Patrick Gaynor. Gilmore Bezit. A Hena. Yiru Susik Bezit Puinto Gillen Chech. What's that shake? Ros Comáin agus yet and sauce fanach mar tumuid tosi begani luach gan ein score fós in Lodid law in the park and Niall far more Lodid can't glow to stach to Ryan Dowling down in Castle to stick and score locht and pass Crean Ros Comáin on score am shun shot and gets eight shed two small back up a chain agus she shin Schulte Harantas and Honig shot on pass on Niall Heenan her deuce. And there's a Comer to ask Steve Stitt. And this was coming in Michan Keen because it can't tilt to Mako. And this John Kern for Kirchnu. So to ask Kern. Heenan is beginning to allow Sir Fod. Going to clicky. And this was coming sauce to Martian. Or new rot two Mako going to clicky in your score to the Medek. Heenan. Shellafod to get. Chase over stool and shin, yeah, hit your Hochshaw Wark. Carter Fad and Thomas Murphy. There's Anna Kuhn, Nachalwad and Chas Tuam, the night club Kindle. Jamie and Comer. I can't bring Carter to Hog Nina Hin, Rusha, or Hina Rusha and Felach. And Chin, near Hochshaw Mark, Martian Hochshaw Cup the Cush game. It's that Joe, Niall Hurley, Casa. The Hurley's burn Counter Tuch, after Fel called to get. And as he fought it, you were on it, Patrick Gaynor. Fionish. Random Maigh Eo Counter gone in score ab shoot. Hall in Tom Shake John McManigal. It's the Mishdeli Gostanawara. Because he's shooting forwards in Tom shot. Like fair to give it to Gunnar Tom Lydon. Fornia Minorshin. Big Maigh Eo. Seamus Howard Farvell Woods. This is a chance of Maigh Eo. Shell of a Chunya Oliver Armstrong. Dara Byrne Fós a Sheldon Euro Debt, Beidig Vekach, Country Clichte. Agus fought it Ash, Achos into the Ros Comáin Gadi shot. And Carty Cost Shear. As he fought it, John McGuinness for cool on Tráchtaire Jakarta. Ibrisha Maigh Eo, Ros Comáin Gimmert and Jakarta Conscience. Stachel Joe Dowling, and Picker Dowling Sosa Puka, to she gutty away go Hall and Tom Shig O'Mcgrail. And as McGrail a Rochas Nordinish, that Timoro, that Colm McHale. Garen leading long to Shanam shoot. Lydon and Tom Shig is Campbell, Cousins body to Campbell, fought to Ashley Lydon. He said a loon, fought to Dara Byrne, he there to Byrne. Taking a pass for Armstrong. The Kalkivni, Denta go Hall and he's Cousins. Jorgen Shellevas called it. You know what, Cousins ball hug to wet and fell, and Maigh Eo and Nuncy. Court to score and shot, and he score fought to go, he fought to Gushin Cronin.
agus chuir ceart sin agus chuir bí ceart. Scór Maigh Eo botún. Agus é chuid mar go le. Tá rí I géin dram bheith se beidir le Maigh Eo sa géad lei seo. Patrick Gaynor, Conscian, Feckin Beidir a rí brethir sin go bheith an. Tá sí best fáte go Hallington éag Howard. Howard fós gimar chuirtú Cúnan sin fáte go ó Leiden. Hugh O'Loughlin. Fáte eise go O'Loughlin, úlinn scór fáte go Chomá, tá sí sin glóta. Maigh Eo I míochan cín. Agus Hugh O'Loughlin sás leis gan sin. Agus Patrick Gaynor leis frí bhrú leis go cumach. Fairfield would it Seamus Howard at Ouse fad along the parkings. Shut up Feckin a couple of shotten. Really new on the park on Toft Gaynor. Conscious points to Wadney Sarget. Rish Fir Rio for Lovex in Cluiche McManigal as Misha. Maigh Eo Breathnach Anna Huntertuch. Tugan to the field for the Tom Leiden. The Tom Leiden is it. Agus Tom Leiden sauce in the Fuinte. Agus she fought to get scored us. Cárthach in Ganzi Cúte Maigh Eo. Agus héis 16 met. Sikeen Asinimmert fáte ag Maigh Eo. Everything done with more kicks here. Fecky Vosag Thomas Murphy. Shachas Bezin Conwan se a gunne Niall Heenan. Agus Ian Imi Wayne Chugus thrown all in. Agus Marseille not rí a Picasso. Maigh Eo teis sin Picasso agus Keeve ní ríist. Mótí ag Leiden tá Leiden brand Don Sherach ní na fel fáte a sí fáte Seamus Howard. Howard go bhéile Woods go Maigh Eo cool like Maigh Eo agus cool like Seamus Howard. Agus Fairfield Woods chá chríochtnú go hálainn. Fuair siad Cín a gcuine chligií tá ceann fáte go. Agus deacrochtaí ag Ros Comáin hééis 8 med. Agus tá Tom Leiden na héanana crothúil seans í botún dinta Gaynor. Kick Slasatón do go Dara Burna. Agus Coileachí club Niall Hurley. Dúna dó sé dó cad fáte go na chligií. The Oliver Armstrong for Howard Cohn o Lawn the Park Cachan Cohn Jimmy Moo. Shelev in the show. Comes more Rob Heenan false. Give her to the Gleehan Shachas of it. Give her to Law Round. Give it a Heenan. Give her to the Gleehan the shot. Deal of a Desha. Young as shot a Gaynor a Machadon Shaston. Can't father go on the parquet. A Groot and Tamsha Carty did the Gamal go on Carty. Hasta Shelev come on the Tassin score up Nishama. Own force a game of Lesh. Passing it or Rory. Thought Tossima and Ros Comáin and Connach of John Kern. Spórt and tried Conor Grogan. The momentum Maigh Eo of Visha Pisa. In here to off into full Sangus. Going Dowling. Heenan Near Ganzachi. Buigas Gorham. Italina Chesco Cárthach Coig is Carty Raffle in Conscienson Gohanson there. Rory Carty at Glamouy Agus Stoppy Colm Lynch. Lynch nu she ficus us an dower. Uncool Chinnig Seamus Howard. Cool Kinnoch a Glyffy Canna she guni. Ros Comáin ish score of Hapisa. And Shach nu medal for shit hate score gan Cluiche. Maigh Eo Cannasach o Hinile. Forcing Hampshire Keelan Kelly. Kenny Campbell can das Spórt Craobh and shot will score Craobh as she Shingar and Stachalova Conor Menius Cahan the Martuk she shin Cahan a Kinchach Alarn Taston Agus Maigh Eo agus Colin McHale sauce Wal Shear Agus Carl Keaveney here in the Lahain
Cluiche gur score am shoot the Breathnach country couple of game Toki fought it Ashley East Howard couple of Toki again Lloyd na Cárthach gan mór rága hol siar tan jaar Spórt tíbiste agus tain si de on Conchim biste go asig Tommy Morris to come on get Tommy Morris come on more Hussentor come on Cunha Shevach to the what is more than a vision beds in chat and you can't go in clicky it's been a tactic viaco don't toss and touch cut and fellow Stash up Owen Collins John McGuinness agus Spórt and thief shot a Grogan come on now Connor Nish tíbiste Captain the Fornington Rob Heenhennig Ivry Heenyeg mach fad le Niall Maigh Eo Fogel and Sewer Huasa agus sásta Shilva August Naomh Ros Comáin agus mu detarnta tíras duine cat inama dig go le an Contra Chéidir fada Bishishi ach grúts in Hampshire go hálinn Cluiche Rio Mortimer Ní sé fátan sin ná teart go Naomh ceart sé ná tá dáin le Maigh Eo brenn luas tacu agus líor das is das Spás dacha leis na chosint fátaí Dara Byrne agus rinne buntaiste Byrne agus tug sé faointe faoi dheire after sí sin gear ach tuc mu deis agus Conor Kelly cúneal súla Byrne ní sé sách má ceapach Thomas Murphy in réitear rá Níam go dinta agus tá sí seo díadach cos céim tíbiste gon stúl mar sin go ná scór bheith san Waindil na Tom Naiden an Ceannais chu ráit testa Tuis go tíochtaisteach na bhicim Ní féidir Maigh Eo Colm Boyle agus é sin ar uirisce an trúna seo agus tá sé testal Harvah te ach an Ceannais builte ag Lein agus tá sé Harvah Crean tá go deas aige agus an chéad scór ó chiicsaíar feici an Cluiche seo agus an darna ceann fátaigh Tom Leiden ceann immert agus ceann ó chiicsaíar seo ná tá deacrocht inis ag Ros Comáin Planú sefta go ble Iarlath rú carting ceann dearnach a chufadach go dtí sin Maigh Eo a Ceannais ceann sin fátaigh agus an bise grúta go dar Ceannais a chéile be sin níos Ros Comáin Guinness a géalú ach an fástaí waige sé fátaigh sin crónar fu an chéad scór a dro Byrne in East fu scáil na seastan an tíbhar an Páirc Byrne Éalaí tí sitir sé faoi an dá faointe ní hiúrá Domí Bega Byrne tu go deas aige contar de bain le seo agus tá kick ar grúta ag fearr báchan uiris Dara Byrne agus ní sé sin go deas hí tá sú go deir sé faoin dá faointe ach an Domí Beg agus kick ar grúta agus lena chitóg tu sé héanaan ceann seo Rút fátaigh fós bhí sé mar lucht na himar goinne ligí sa bhánta dearnach ceircín na ceircín grúteach Maigh Eo agus híana fátaigh Dara Byrne agus an bharna sin na méadún tamar fad sin rá chiicsaíar ag Maigh Eo sa chéalach Ros Comáin agus mu detarnta benach 1-10 go fuirsead scór Gainer all fada Ceann agus an bise grúta ag Ros Comáin faoi dheire go mácha gur Owen Collins a bhíonn sin agus David Higgins tí mór rá go tíbiste go leogan himnaí tarní mácha te Ros Comáin John Kern a still a Shane Is bhuiir sin Ceann seo ach ní bhuia agus troch fas agus Maigh Eo bhionsaí an láidir si Armstrong inis Armstrong ceann fada contarteach ní sin léite go hálaí Tommy Morris agus tí clufi feici agus sé ar ás ar fásta clufi ar fád Tommy Morris ní bhéad an Yes, John Kern go chéadar as go stanna rí
Níomh Cuimhín agus kicks grúteigh. Tá le duine ge mocha fáda sin. As be funniuh Connacht Ros Comáin níd siad a bugam mar bhí siad an Tráchtaire an fiúil go na gáileh an seo. Carty agus Shellh cáilte again tális go raibh go síoch fel a Dowling na chuis Dowlingnais agus basic an slórodín seo Ros Comáin. Score tastar ob. Spórt ag David Higgins ach tá pí amach an gúil. Cantsin zo híine nach ní eiles an country ficusús ach picusús Grogan cuiar chúl a bhí sin gomá ar chlé. Agus basic kick cool go donú Donaldí. Agus Joseph Coggle is isteach ná Tuam Grail. Basic gortú se gortú mar olig grop indal an himpeler tá na husky din sinna Tuam Grail mar sin. Joseph Coggle is isteach. As brachfuil agus an clubcin don le Aidan O'Shavis mar cínta immert a bhí can sin shirt na dead seachtaine. Agus an Grail fág bhharta nach sé tús má bheige. Cantsin grúta fúin tréh David Higgins. Féidir ó tá a chrothú. Rubh tugad do damach gan as éon luasan. Agus tá Joseph Coggle isteach mar Markle John Curran tíbhiste ar fad. Brú á thorag de chuis céimí chusan de Maigh Eo is mar fel. An tú go as an fé mar sin chun cín ar fada. Agus seo seantain is ag Maigh Eo scór dúbailt am siú. Hína cearcha cúig beidir ag Dara Byrne. An se róád a beidir. Le tuí sciupaige. Byrne a críú. Leid na buga. Agus leid na cuirtú scóir agus an ceann sin Harran Sasnan. Bhí an bhirrta go na dúiseach bhí chun an gola. Agus leiden é sin tríú ceann am seo hain. Cant le fear rinne seachtaine. Mar Comáin hí cuineal súla chusí Peile a Maigh Eo. Cant tríide ceirte go cúide ag Byrne Hurley agus leid go sé danáhá gobar le chéile agus chunig muid an scór sin an sin. Mar sin sí cín fáteag leiden ceann fáteag Byrne. A Hurley feicealach go dtí agus bhfuil Maigh Eo canasach an fel grúta go bhí lá na Páirce. Leiden tan líor gram Eo agus se fáteag eisiau leiden. Se casa gur ceann am siú an nuair se fáteag Hurley. Bhí ceic mar scór agus tá sí sin tíbhiste go na postaí. Agus tá sí sin fáteag Niall Hurley. Díach rán nach sé ceann am siú ceann sin fáteige. Ach tá níor sin ag gramú go Tom Leiden éon ar haint isteach. Tá se gáil agus nuair se sin pascart. Agus beag nach ficin nua carta hína seach an nád i hían. Maigh Eo Anna wagadí seo. Chéadú Ros Comáin nach ceár. Dís aspa funne bhaca agus. Níl croíoch agus a bhí siad an échla felle. Tá Cillian Campbell. Cróga Campbellach. Bhí siad an lámh an tamar fad tá Ros Comáin gáil. Ceann se Joe Conor Grogan. Grogan gur himpeler Michaelach. Tá go deascail teachtar eiste nimmert agus í fáte ag Rob Heenan captain na fórne. Phil tú ortúch. Ní méid sin go feici agus ní méid sin Peile imní aige. Kelly ag Heenan in ríist. Bach an cín tá rial buntáiste aige. Conor Kelly ag Dowling. Dowling ag gear tasna. Chun an fel fós aige tá fáilt an ribh sin. Agus seo seansnis ag Ros Comáin. Mar tá ceantar tí mógan stúa. Tá í gáirúach tá se. In áirseo seachas é mar deilech kick. Ceantar kick ar cúigtán. Achas kick dúbalta é. Agus níl scór fáilte Ros Comáin le. Nach 8-10 for John Kearney ché ceann sin. Go tíbh chun ceantar chu cíinead ach se Rory Carty.
Score double to a Tráchtaire over Ros Comáin. Rory Carty Chasa agus a sí sin a breanú gáil in ar fad ag Rory Carty. Bhín Jack Carty tugad na kicking go chuga Connacht Peile. Cha gansaí Ros Comáin ar aus ar fad an tamsin. Agus tá ionadaí dinta acu. Scór a bhí a tastal agus a bhí an na leidí. Agus sé ifrid fichi cab Brian Green is a touch isteach. Agus Keelan Kelly fágal Páirc nimra. Cup a score in Ros Comáin with the keys of Clone shot. Ryan Dowling, Cluiche and Rosa. Agus tá feartí bhistúró, ní Green í tí bhiste, fáte Kern. Kern le Ceann Don Seirach. Isteach a dro Carty, Rory Casa, call ag Ros Comáin. Rory Carty rá bá a halíro tastic John Kern. As well tá Rory Carty. It's just come on a harrant to dash the Cluiche shot. Agus coolín fáte. Agus Connacht double to Martin Hug feinte fáte e Breathnach súl. Agus ní ná nach chéad a feinte, hí na seach le hí na cad. Agus 8 numad le roll fósa géad le. Maigh Eo a breanú comporteachta sé, breanú contrateach. An díróid fósa dash ag Ros Comáin. Agus a rugbeg fánach an kick double to turn sem misna goodin. Rio Mortimer le blocálíntaach an sin. Ceann sin rotas an air grab hína hen. Is sé Craobh an fellcáilte ge. Agus is Tom Leiden i ríist. Ceann seo ord. A briste go deas an tamsin ag Ros Comáin agus achos an tacu. Da cantu Ros Comáin attacking seo go láidir. Sú le scóirle fáte Kelly. Sin an fearta din action Rory Carty. Rory ag hína hen. Agus Rio Mortimer mar cosandar sim leis an tamseach. Ceann sin siúlta agus fearras góilta sí fáte ag mar sin mark. Dinta go hálainn. Ní Brian Green an tamsin. Agus cinna Cárthach Thomas Murphy mar hastal sí sá fáda bhí sí tí stigan lína status fiche mar sin. Mark a bhí an. Agus glitas chance ag Ros Comáin an bhí an leide go trí cín. Agus Ceann sin hart sasna. Well, Brian Green héis dífrecht lína hana hain. Agus siad Maigh Eo beidir tá faoi bhrú a fed taobh sé. Móimar tá Maigh Eo go leor an tíobh seag an Páirc. Agus Bert an tíobh eile. Seo that fearchan chéal Carna Mart, Mini, Ceann sin anada tágaí le Maigh Eo. Tá sús fiéad ag ón Carty tá. Agus Conor Grogan. Ceann sin sús tíomh líonach níocann mór an rá ach cas isteach a cíine hen. Ceann sin grúteach McGuinness ach tá sé titim John. Agus an fel titi as a lábhal. Agus kicksí grúte ag Maigh Eo agus a grúte an tamsin Paul Gilmore. Tá sé písa inis over Maigh Eo i dhéin scóir bhí siad híana seach le cúlín bháach an cín na for dar burn con is túiscin ceann sin tá sé tíomhiste a chuil tá tíomhiste an na postaí tá mai cheap go nachhfuil. Ní mór an chur mú ag Maigh Eo beidir bit an chéan. Chud Ros Comáin ceann mú cín sin ceanna thug Conor Grogan faoi le cúlach. Tú géanaar mar sin. Ó bhí sa fé híana fáinne seo éidir chéile. Ros Comáin bócach an lá sin dó híine le híana seachta bhí Maigh Eo. Agus bhain chuig sa hochtaigh. Tá Maigh Eo an ceanna sárlach. Ag sí pís mábhio léise Oisín Mullen. A gimmick go Maigh Eo an lá sin. Agus in maithe eile.
Rashe Maigh Eo agus a chance an trug Hurley. An cean eile chuir chlár an scór Owain tá se go divan. Consnasta Peile sa chéad fáte Hurley agus scór bhí tastal ó Maigh Eo. Céannis. Michael and Ceann seo thugol. Chuir Ceann builte fadach tá sé á mula fada agus anada leis an grúte san éir Thompson ag Armstrong. Agus Armstrong agus Howard thosa sé dámhaach. Agus tin Ceann sin san éire. Agus Luke Moore. Tá dós fín bhar se de ó sin Cronin. Fáte go bhfuil ó Barta go pulla faoi chéile agus Crogan fáil sibh na níor de. Tá Ros Comáin down in the lehéineach tá seacht an Cillian Campbell. Spás amach ribhach cá se cas siar mar ní léon ag Ros Comáin an tíomh seo an Páirc. Hína cúis na bróge Ceann das. Crú spás tíomh sin tá siad. John McGuinness inis. Chris a cool at Cárthach. McGuinness fós a gimocht. McGuinness the cool! John McGuinness hí sé sin dacha a chríochna se go hálaní. Agus ní acamúid mór an ró an Tráchtaire seo ach tá sé feicí na sin. Agus John McGuinness a críochnú gan ítach agus bhain freis chéad a cín an Tráchtaire Cárthach Peile go Tráchtaire seo. Agus gan tíú a fácaí an géad le seo. Tá chréite nach bhfuil Maigh Eo cúlíháach an cín. Bris a grúte agus fáte Maigh Eo. Tá sé gan a conte do se a Niall Hurley. Niall Hurley cuioine ar chúl. Niall Hurley agus a posta pulte agus ní sin imi meach. Agus tu Dar Burns sa tóir bell sin. Spáis sin teanna bhí lei sin go fíochta sé beit nach an tíomhlíne. Se Colm McHale. Céal beidir in na chána. McHale sin freagra mag Maigh Eo. Agus Colm McHale le na chána cinna ceart ag an am ceart. Cúla McGuinness agus cúla Rory Carty. Lína lán tá sin ag Ros Comáin. Maidí nóch Niall híine i ríist. Cúis na bróge seanta crothú ach tá seanta treig Dara Byrne. Tá Byrne ar an chúl agus tá Byrne héis cúláil. Agus botúnta gicamach. Níacamúid leis sin an vinnic. Fórne a fágáil imnar iad a tíbiste. Maidí letar sin a bháil. Tá seantad. Agus sinnarinne Dara Byrne. Bhí óbhar dinte Ros Comáin an héana háinte eiste go fit agus níos leis chuú cín a fána. Cluf a Harvard tainmhach fel gúte ag Ros Comáin. Fáte an segus Brian Dowling. Dowling. Bhuair de stas a spás ríis ag John McGuinness. Cúis céim tócaí ag John Gearhol timppel ar Gilmore. John fós gimach níos a cuinear ceann eile. Tá sí fáte aige! John McGuinness! Well, tá chúcú feicíin agus John McGuinness chá bá ríist. Agus tá Peile fáte John McGuinness a ránúmad. Tá chréit ar fad. Agus well, ní bháil ar rácht, ní bheith tú géar beidir in chéad eile seo ag críochtú tá bena tríoch núma caite. Chúcúil, dó an íle tí a céad, clufa iontoch Peile anseo. A Páirc ní bhirla. Agus gúte san éir gón Collins and Thompson. Ach tá ón Collins, ceartta gón Collins, hí fear Maigh Eo róthártha, hééis an marcar ruta. Botún tintin sin ag John McConnell. Agus ben núma do bháin gan breisiin. Agus seo seans. Ag Ros Comáin in a scór dúbailte. Agus Rory Carty. Sin ceann seo thugil. Níos thug sé ceann deire ón talla, tá sí seo níos gire. Tóca sé ceann seo ón talla freisin. Agus leapain faoin ná bheits an ceann seo tócaí. Méidteach le hamanach, tá sé seo intin áú. Ceann amháin dúbailte fáte. Agus cúil, ceann seo builte an ár, dach bhfuil tá sí sin.
Maigh Eo agus níor hanga seis gan sin chuile bit. Mar sin bé immer to bhána lein. 50 second go Naomh. Conor Meany bultsa faoi a gúil Beo. Agus Maigh Eo his trí géile a dinúmad. Aisteacha. Agus níad ó dág ó magréil sé his diffich dionach. Thomas Murphy, well, tá leatha mar Sristein. Agus his fiche númad bhí Maigh Eo. Cían na seach le cúlín bháchan cín. A Ros Comáin, háthú fátig John McGuinness, ceann fátig Rory Kerty. Fragri ag Dara Byrne. Tá clufa ionta Peile ag clufa Ceannais fiche chuig go Connacht áirithe ag Dalata hotels. Bí cíd eistling gon dóir le fi an dinamad na mar sin. Now that the toilet facilities are underneath the stand and at the back of the shower door. And tea, coffee and refreshments are available. One on score am siún seo. Agus étar sé tús má bheith go sin agus is sin siúlta Harantas an tháinig se ón pás ó Noel híine ar dús. Inéabhá cosint báthg tú wet an fel agus Maigh Eo an nunsaí. Cuir tú scór an seo, tá chéad scór fáte go bhí fáte ag Oisín Cronin. Hugh Lachlan. Fáte eise go Lachlan, bhfuil an scór fáte go chamá tá sí sin glóta. Maigh Eo i míochan cín, tugann si de fel fád a Tom Lydon, tá Tom Lydon iste. Agus tá Tom Lydon sásta an na faointe agus tá sí fáte. Scór-das. Séireach ní na fel fáte a sí fáte Seamus Howard. Howard go bhéile Woods, go Maigh Eo, cóil ag Maigh Eo. Agus cóil ag Seamus Howard. Cuoinú Lydon na buga. Agus Lydon na cuirtú scór eile. Agus an ceann sin Harantas ná. Bhí an bhirrta go na dúiseach bhí chun eile gola ag Hurley. Bhí ceic mar scór ag agus tá sí sin tíbhaiste go na postaí. Agus tá sí sin fáte Niall Hurley. Díach Ron le ceann Don Séireach. Isteach dro Kerty, Rory Cossa, cóil ag Ros Comáin. Rory Kerty rá. Maigh Eo agus tá seansan seag Hurley. Tá an ceann eile chuir chlár an scór óhain. Tá se go divan. Cán snasta, Peile sa chéad fáte Hurley. Agus scór siad. John McGuinness in ish. Fuair se cúla cáite. McGuinness fós a gimocht. McGuinness na cóil! John McGuinness. Céal beidir in na ghána. Céal sin freagra mag Maigh Eo. Tá seanta seag Dara Byrne. Tá Byrne ar an chúl agus tá Byrne his cúláil. Cos céim tóí ag John Gerald timppel ar Gilmore. John fós gimocht. Ní sé cuinear ceann eile. Tá sí fáte aige. John McGuinness. Tá
Maigh Eo Narwach, Omar Grail, Began Olsen, and Páirc Guio. Agus Keenan Kelly, Fáci, and Páirc Ros Comáin Céadaoin. Keaton McGrail at Ouster Fad. There's two small vex, yeah, he gets Cluiche. Need to give him a Tráchtaire reach that. John McGuinness le Ros Comáin. Seamus Howard le Ceannais, agus Dar Byrne le Ceannais Guio. He's a fel fáte ag bud Managal, Captain Guio, ben Guio, nish go two small vacu. Keaveney. Ceannais, das, Cormer Talling, fáte Cronin, Pusta! Oh, get that Cárthach 10 second. Agus Oshin Cronin and she Pusta walla. Agus he's lavish guppy. Agus Dina Fossa Tiat agus full cup on tea his coffee. Well, he has a shit good chance. Marshin Ig Meo. Patrick Gainer sauce to gun Pusta. So now it's Garrett and Tom Schnigge. Gainer Tuggle Khazama. Let's kick him off. Show plan basically different Ros Comáin to door. They're going to kick them off. Maar new right shot like a good smooth Céadaoin. Ceannais fought to Cluiche Guio. See O'Loughlin. Took a chance in Dúsach. Tom Leidnish on Ekelach. Oh, she knew it all. And Leidnish stachel Joe Hurley. Hurley Costa to Doncher to burn to Vistero. Angus that fell into. A bunta stega, Angus and Ceannais bulta and Thompson ag McGail and Pusta bulta the east. Angus no shot, Colin McGail ní chrédan se le necha se stach. Angus Tom Leiden on pass even to the chuir se stach. Hurley a titim ag sean pass chfad le McGailach. Well, tu go dash go kicks here. Angus Meo mar víse te Céadaoin brandú contartach. Tom Leiden le Ceannais le chuir chlán scór go hain. Ceannais agus dó déta na sé Meo. Peile nimmert, Peile kicking the series Tom Leiden. Gan in score double to ag Meo, Cónaháin ag Rory Carty go Ros Comáin Céadaoin. Agus ní tite mistach an turn. Agus í rian the free. Chonnacht be glotin se Falcon Dorda. Seamus Howard east a guidey, a fall, agus a gruchtal. Fairville Wooded on Ekelach. Agus a leabhá der lá na Páirc Armstrong. Am get Sudach and Keane, Dar Byrne to take machva pisa. He's going to run with Muonish Edlina Tivishte, agus Caha Hugh Loughlin. A whole Trasna. Ag Michael. Colum. And solo Toki got touch every Roo, agus sent to Conor Rogan. Agus an kick shot Toki, ag fought ag Rogan. Ceannais bulta get Kuntertach, he fought it. Ag John Kern. John Kern, Joe Green, a position late ag Rio Mortimer. Rio Chishin called to get, Brian Green is all the dash. No, but Dinta Green will kick Sir Gru to get. Where Tivlin and Tivshin. Very judge Kunya Sula year. As far as come on, she's to the bell fair. We all start on the road. Hundreds kicks here. Thomas Ruffy were on that well. His first one fell. I guess she dash. Fair hustleish. Farrow Aerog. Brian Green. He's covered across the Clavomon and shot. Garen fell off focus also because he fought it. We all free at it. Don't call him Turtoch. Agus he fought it Ash. Tá Phil Wara ag Ros Comáin agus Connacht and Rob Heenan. Agus fell to their Heenan. Agus Rory Carty. Second measure a cleaner the gun shot. Tá Anna Rar Mekin to be Tivlina. Chusha can double turn sash on his tushke. Agus Cárthach. Okay, young on the front. I guess I Seamus Howard for Ceannais about. He's in the hat, yeah. Mission Rory Carty. He's going shot real. Love no shot. So Gora.
Ceannais when she Shinkrin, Naomh, Ros Comáin. Irish in Ceannais Das. New really low. Martin. You mentioned could have moved Cárthach on the phone. Green, see Keen Captain could have moved Ros Comáin. It was Conor Meany. She got pin speck ahead. I think he ended up on free. Ceannais puts on order again. He just sausage Ceannais. She fought to Ashik, Rory Carty, to Charlaths, Ros Comáin. Years of her own, and she fought to get. Just didn't take a mag, yeah, we all cupped in the phone yet. Fair question the water, she called to get. Opinion on your Spórt TV shit. The Spórt of Rory Carty. Don't share. Stop here, Guio. I guess David Higgins after Iminori. Ceannais, Ros Comáin, and Jack Connacht, Shin, Ryan Dowling. Dowling, Joe Green. Green to shot more. Cousins wanted the Maigh Eo and Thompson. I guess it's initial Vlunty. I guess a chance and chuck up. Near Spórt and TV Elegant Fork. Tapping she gets ask a burn. Costin burn gets ass. I guess fell to the burn a will. Needs the right touch. She forced again. Hurley. Nigel simple says a lach circle. Until force again. It's not forced to get Cluiche and Páirc have had simple. Ní féidir score am sin. Sin rá to score the titty to Dalata shot. For Ceannais chuig Chonnacht. Fiche cúig free fiche the night Oriheg Dalata Hotel Group. Agus féidir Ceang in the front shot. Cream all the Cluiche shot east. Gainer to Ceann Garach, Ashen later to the Gohalling, Tom Leiden at east. Leiden, Ishtachadro, O'Loughlin. Josh Arash for the Leiden, Nihura, Wisha Prince, Yeffa. Scored as, and Hugh O'Loughlin. And Shin paid a foot to get. Cluiche number 4 at the Tom Leiden. Anna Tokilish, Anna Cliffy Mege, I guess right here. Murphy, King to will come the Euro to the Bark, but just better made a Tisch again nach die Peile. Emerged later. Patrick Gainer, Tangle ní Sorlish and Chonnacht. It's not the lads, we all that Croots and Thompson, Maigh Eo, and guess a Spórt Machriv, Oliver Armstrong. Will score Armstrong with the 30 we still Oisín Cronin will try pusta after Craobh is Sovali and Thompson. Maybe Cronin has a pusta with these two Patrick Rainer, Dan Chamor, agus Dan Charlotte did, agus Dan and Fell and Max goal. Fragwinish Tasta Ros Comáin in score cup Céadaoin Ceann Fada, Ceann Commentator, agus Prambashi Shin. Iarlath Rory Carty, Ceannais all Carty. Big sunk back to dream. Oisín Cronin. Shantin or Holy Maigh Eo, near Hookshida. Gulbar Ros Comáin, Gainer, a wall and Thompson. Heat shot, nach Niachan Siu Coolistach, go Maigh Eo is baited. Come a Coolich and Tobashach, and Ashay Shostach. Meany. Ceannais, Cunny stick David Higgins to Will, Tá. The Maigh and years fought like Carty. Zone Collins for an cool bugshin when you think in Seth and Carty. Dowling on an Ekilach. Dowling into the Guma. Lynch to Nisarna. And it's Kayla Cora, Colin Lynch. Awa. Shear. John McMonigal. Colkeevney, Ceannais late to Will for the tall. I guess Tommy Morris to the Gama. It's Peile to hand fair shot. Rapinen free route and should have called take it. Ceannais fought to dash again. Can't score the kill enough. Doyle, the Cousins Gama Céadaoin. Better Will and Farry for John McGuinness. Ashig, Captain the phone.
Spás an tíobh seo Ros Comáin Maigh Eo nó I Aibhriú timpeall. Agus ón Carty a thuirt go Ryan Dowling. Come on, noon tonight, and Ceannais fought Carty, which he shot hard Sasno, touchy for Yedic, Brian Green. Because Brian Green, a Craobh rack, Ishtinchin, fair loaded, fair more. Agus Hanar de Chamaige. Actually, he's scored Gondorla, he's Genumet, Ros Comáin. Here's good to Beach along the Páirc. Agus tá Rory Carty again. Carty a green to buntage to Cúgus Bay. Kick Cyril and Ros Comáin. Agus na Shansi nor hog Maigh Eo ag tús an dáir shot. The Shansi Ros Comáin and Bhearn na shot like do Rishi Rory Carty. In the dough fast ag a shot. Agus tá Ceannais Benú Crean agus Tushi Crean. Bhí daoine rug Maigh Eo mar rogha lán na dúidir. Híana seach le náid a híana bhí siad chun cín. Sí séad dó híine go listan. Sin nach Cicamán go málín gaí. Agus Conor Mínínis chuin Ceannais thugail. Cartha na Mart. Cin le Lee Keegan den nuí. Ceannais bulteach sí bulteach an tíomhlín aige. Onadí ráin ag Maigh Eo ceapan. Agus bhí de fiche cash na Darragh Isteach ná Oisín Cronin. Darragh replaces number 10, Oisín Cronin. Oisín Cronin a forcúlín géide fág a Páirc nimire agus Darragh teach Isteach. Agus forsesin cúlín mar andaí I gcuine chlicí. Mé sin an tiúnchar bheige ag glufa tá fel ag Ros Comáin. Agus sin ceann fad Isteach chuideach I dro Green after sin grúte I Coghill. Lewis fi Coghill. Cuscin tuci aige agus mé se go máin tamsin. Darragh Shellevige tús Ashter after Jaffosa gimach leis. Níri cuirtú cúna, Hurley to cúnaró. After Hurley faoi bhrú agus tális go leis an Shelleve hurtt leis agus kicks a grútig Darragh Byrne. Bhí number chrúid inte Ros Comáin agus tháinig Conor Isteach be Guinean róláidir. Agus Thomas Murphy takes job on the shot, throwing the shot. Should get a cart agus an Cúirsin á Chormach ar Páirc. Agus bhfuil tá cortún seo ceapain. Sé teisce chuid go na mí isce chaisteach. Chuid go na himráí seo ar scoil an trúna seo. Chuid go nach rá ún Carty. Chaptín ar Ros Comáin CBS a rú. Chlufa Ceannais na Héireann an rád na bí. Scoile. Tíide le náid dóigh bhí anna lásin. Bhrális an Chlufa Ceannais a rota imar chaptínach mar ifir sé, seada ifir tíide ag Maigh Eo. Darragh Byrne, cúil agus cúlín. Gotí seo. An cúlín sin tita chic sír. Ceann se tíbhir stug an stúa, ach tá sí tíbhir stug an na postaí. Agus an bhearna sin cuní tamar fad ag Maigh Eo. Agus Diarmaid Duffy is ball an róba atá titsteach. Agus a fágáil Páirc nimir tá Colm Lynch. Tá sin 10 agus 2 ag baint amach ag Maigh Eo. Fuair ceann agus fiche tuc isteach a cuach. Agus á chumna go sé 2 ag le tí séach an cín. Mach Joe Niall hín henach ní sin Ceannais sin a rótal agus í fáirteag Seamus Howard.
He called to get the foot to dash, Sugar version, on Carty. Heenan. Just fast, he she roared. Agus Duffy hééis teasteach is tá funne bhige. Tá go deas fáte Dara Burnish. Tá Dara Burn cíú ar chúil tá leid tíiste hó. Burna gimocht. Bá sábhaid a géinear. Tá béidir sunk sa dream in Dara Burnish sin tí hant ar chúil Maigh Eo sa darla. Gan écha Tokyo Cup agus Peile Cup. Staat tíach san áit bhí Patrick Gaynor. Sin cinle duine se Thomas Murphy mar chlána Ros Comáin isteach. Rinne se tanghail se bell an sin tháinig Alvar Armstrong isteach amá. Agus Thomas Murphy cheapin den cinna Cárthach. Dara Byrne. Bhuair se sunk beg sa dream an sin agus áil isteach trán chúd. Duffy a rinne an spás ró. Agus yeah, ball season door that. Ros Comáin sin Cercleor, agus an Fellacu. Agus a score when happened on the DL Ros Comáin. Fáfi réid tíbhile go Páirc. The score the tasta up. Ní gaiidi low John McGuinness a chuir tasta gluffas door that. Ní mór an feiceige is a géideach na gúis an dá chúl. Tá Shell fáte ag McGuinness. Agus tá kick sír grúteige. Agus sna an plán a chas a bheith Ros Comáin. A sugar ceann tríbú te ná an ón dhearúd chuir staigh John McGuinness. Agus Rory Carty. Na hína trí agus seantaigh hína cad all an seach. Onadí. Ryan Dowling in fog apart them agus Colm McKeown. Replaces number 12, Ryan Dowling. Position is Sister Staff and Colm McKeown. Carty. Isha Green níos túisce. Bhana a leidú ríist. Ceann seo agus le stílte siimplíige ach tá sé Crean an rud is tábhachtí ró. Agus hína cad fáte Carty. Agus bhfuil isteach lína núma déach cinúnach mar sin chunama déag go le fós a limartain. Maigh Eo fós an cín after mu scór, trí faoin san taobh sa darla. And kick him off a sarcha, Grúteigh Duffy to the Gamaige. It's Carmini when you're sausage kick him off, Shemar Hershey. Susan there, shots in with the left, that Paul Gilmore, Holchan Keane. Goes Glasgow Yo, comfort to 100 yards. O'Loughlin. And it's Charlotte Calkeevney. Simon Gull Ros Comáin hééis imreoir simnéis tá cear fácaí thosaigh Maigh Eo ag Ros Comáin. Agus tá Maigh Eo chur fear siar. So gás go chaistú se le bhean. Chanson seo tá go deasaigh Michael a chuirtú faointe agus a faointe tócaige. Agus bhfuil Corton seo ag Calkeevney nó Thomas Murphy. Let's go Will, agus tá. Díach cid a tharla Corta buí. Go Calkeevney. Colm McHale scóir sin. Agus beidir cinna ceart in tam sin mar lehananta chúlach. Trí chúl imi múir Maigh Eo sa darla seo. Scóirní Hastings. Agus an bharna sin a bhéadún tamar fad. Tá Armstrong in the lábhach. Sí fáte gón Collins. Agus just come on to Tora score. David Higgins in ish. Niall Heenan to Spórt and Tivella, Burton. Concha Bultse Fada. It's all green. Niall Green and Conchanall. Fiera. I paid with Carty. Carty sits him, will kick Siriga Needs at the rator. And Shella Fosage. As he fought to Ash and Maigh Eo. John McCommon, and Northern Sean Corney staring the Feckham Wood Lane. After Leger or the Egg Maigh Eo, which had not
Score a Lamshu. Call Keaveney. Score Connacht an seo. Fertí bhís le roll le Shane. Achtan Lewis, Maigh Eo na Q Loughlin. Agus kick sé búte ag Ros Comáin. Tuaim go sciúpaí acu, Conor Kelly. Agus Colin Zís. Díadach aibrí acu cupdúr sé fáte ag Rob Heenahan. Agus í fáte ag McGuinness nish. Agus John a cuineal Shelleve. John Ellis, John Cárthach tá fart leis Hain an tíobh seo. Cá McComb ecinn se that. Je feici fós at a Naomh Heenan na holchan cín. Nis fecin Cárthach. Nis fáte ag McComb. Ger casa a dasog gus béidir bin an mímhaint tá bhí aige. McComb leis Hain ríis a fáte an dár óige. Féidir cailtá a chruthún seo. Carty stoppi go má ag Maigh Eo. Tá Carty sásta frúfin tá faointe. Ceann an tíomh mó. A bhí sí seo contarteach, bhí sí éim a chól. A sí stis a gól! Ag John McGuinness. Tá tíú chun fáte aige. A hanúir seo in na hána. Agus gon dár a clufas a chéile. Tá chiad a chúl fáte ag Ros Comáin. Ach tá Berta go Gertie, tá Rob Heenahan, Gertie. Agus John McGuinness. Rory Carty a turfí na posti. Ach an ceann contarteach an tamar fáil an ceann míad a ghil gear. Agus tá fecin go David Higgins éis a fórcágáil. Agus Kieran O'Reilly touchdown an Anzi even an ag ach cool Connacht an seo Ros Comáin. After shot Carculor. Cheeky fáte ag John McGuinness has Gael Ros Comáin. Leon Scarrow. Oliver Armstrong fág apart nimmer agus Luke Feeney Tráchtaire. Tráim ucht dat na cool tíocht. Ag Ros Comáin a féad up tógáil. Launching to Bishop Route to go on Collins. Mission the phone yet. Erho score. Feidler was coming on the Keen. You were stuck in Keen on see you Numad. After Shell Baku. He was well taught. A momentum come out. Shot Numa Foki. Colin McComb, we shall learn of this Shanshin. Kosh can talk here, McComb, Talish. Kish Tam Brewer, we all. John Curran clished it. Maigh Fadla, Niall Heenahan. Lorna on Tamar Fad. He's on the chance to be a hole of my own. Your Hogshed. A Peile coup. Jahansig McGuinness. Seeking for to get. Shell of fought to get. Costing Jagadas. John at Turfway. On Faders was coming Horkin Keen. He faded. No, he took Cluiche shot on Bishop. Kicking the kit. Could give him a hasting shot. Kiri champion in the moon. Bues Kakushin Zaloon. If you can, Google line, Google or Bund Chama. After soft of a Peile in the job, Google Chonnacht, Dorothy, the Cárthach. Agus Fagger Tastanish, oh lads, we all mark on the park, kick him off Ma, agus Connie Sar, like Meany at ambitious and Grute, agus Brian Green. Green is started John Kern in their shot. You're pass her Mulla Bertha. It's fucking own Carthinchin. Bit of crumple could ask so well. Shell of all Machel Jody, don't wish it into sauce session. On Collins is fast, starts the door that shot.
Tá Green, héis dumaiste dhéanana. Fáte Green, a ceann a mú, darna ceanna sa chéile chuir a mú Ros Comáin. Ó dimir siad a chóscór. Substitution on the Roscommon team, number 20. Agus Rory Kilcline, a hosa an tatan Chicate. Robert Heenan. Agus tetaisteach agus Robert Heenan. Patí na fóne. A fearnach le méid an Peile imíagaí le gortú. Agus eis an fágáil páirtnaime. Beis asú na scuil na lads ná an taxní na Páirc. Agus go meis an cornch na procha go darna bliana sa chéile Ros Comáin. Gobar hub score. Chudda me foci. An Iarlath grútse ut sí te. Ata sí fáte i leis Maigh Eo i Ciú Lachlan. Agus Rio Mortimer Hawken Keen. Ja Luke Feeney, is the Stefani, Taki Stap and Rundy. Niall Hurley. Ciú Lachlan ish le Shell of Nero de. Yo, Cashiatin, Shanson Horn, Yelena Girl, Shell of a Hole. The Farty Vishtit, the Shanson Chocolate, let's score, I'm shoot. Should the Colm McHale, Argus to Colm McHale, Hesh Maigh Eo, Chula Ashton Keen. Paid a fault ticket, as Cussadaka, as the Coolie, Conn the Horn, the Conn the Kitog. Argus Maigh Eo, Ailey Ashton Keen and shot. Argus the Banish Study, well, Patrick Gardner, Argus Keane Smith. Keane to Bishop Toss, there's a dust bunch again, Damach. Cluffe Canish, Cúige, Catún Cluffe Rota, and Rota Starfachty. Agus Maigh Eo is Cooley Walking Keane, should that gainer. Fada, Dushkert. The guy that fucking country fights it. Like fair Maigh Eo. Sheer hates Maigh Eo, Don Cherish Gancha to come on, Hampshire Gilmore. As Maigh Eo better get Chef Hunyal on a Lua Shanina. Is it Coghill-nish? Step around the Lua Gaman, not Tuam McGrail. Coghill to the Gaman, to Spórt Steve Show. Darren Neary, right, she figures so Spórt Neary. Couple of Cush came Tokiga, Neary go hard. August Tashi Kirty Harren Sassa like Darren Neary. August and Varn go ho holy-nish. Ag Maigh Eo. Dived in Neary go Craobh and Bertalandi, Coghill go Neary. Agus obaile duna zapaile duna ag Ros Comáin uair eile. Klein am an sin sí grúte ag titin sí way ach fáte ríiste ag the Gaman Rory. Tá sé le tal an sin. Agus into Gaman ag le hol siar fáil le híine. Maigh Eo Kintin Chonnacht na lo. You could deal with Keen, Dara Byrne, because I found TV Stiglina and didn't get. His own Carty, Cramper Crass when he's Tushke. Taki again. He's Niall Heenan. Concha Fotte, Kieran O'Reilly. Mair Tom Foss, Ros Comáin, Taronuma did a light and shot. Collins. Cassim Kern, Chanan score am sure, Tom block al Delta. Agus Ho Kern, second in Yamaka, Paul Gilmore. Shtit was Taifshe, as she fell on Lash. Agus she fought Lash at Gilmore. Vrahag score one, killing the shot. Gilmore forced to Gilmore Lash. So Duffy, so she fought take Duffy. Score Tatasaro Weo. Dara Byrne, which Chanan Tikin, I'm sure. Tosh Chanan Tikin, heard in the California. And Siu score as a Gaelic Maigh Eo and Siu Printig Byrne Agus inish Will Yalov ag Maigh Eo they're craving to be on the shot to a shade like a shot Sula Chunyal we're Tivlin and Tivelas Illinoran Club Illinoran we may more on Am Cuti Gertit to number 1 force in your merts flag grinish lads Ros Comáin, Afton Shelev, Will, ag Maigh Eo, so that far to Asher Collins. Agus ní Titiman shot, Saw Chaivid, Saw for Peile.
Maigh Bishop the lads Ros Comáin. 40 Heenahan. Tain John T. Velligan Fork. She scored a Loydam Shua Shuch Kappa. Ceannais Bulse, Angus she Shim Bulse. Aaron Trasnon, Conor Grogan, score ma. Fogan Jashin and Verona. And Rochulin. Agus Bech Cheannais, Gam Kuta Gertia. Machine To Meg, Ros Comáin Fos. Cluiche Inter Peile. She fought to that, she was coming out and Phil Cárthach up. Stahalova, Rio Mortimer. Lana Mershin, Mortimer, Keinte is a gamer than we all. Shada Gilmore, Saulish McKean, Long Holy Weo. Cárthach it, Alexander we didn't take McCone. And just kicks here. Because we all baited a whole Tussa in Yumako. Inika Shadas. She fought to Brian Green. Green is scored to pass, and Pasha took Iwaiga. Kern, Carty Ger Cossa. Carty fought to Gimot, Douglas Cossa and Twa. Oh, we can't Ros Comáin HP to hold Galbaited. Nach Need and Jaeger or the Maigh Eo Fos. Monagil. For Tanisha Collins. Agus Tom Doyle and shot took with Akup. Maigh Eo Fos. Hawthorne and Keane, shut up. Kieran O'Reilly. Rogan for score das. Ceannais Connacht. Him on the Carno get cool but what she's this a goal! Top call Forza it Ros Comáin. I took a curator staff. Rory Klein a Hangale. Nish and Rush as a Garnog. Agus kick him off. Agus Chap Misha never failed to. Ni Reto me a Chap Becker made go rush as a Garnog. After Cluiche. Ernyab ni Marshin. Maigh Eo Fos Rochulin and Keane. Agus Ron ma Fos number 10. Agus Thomas Murphy or start in the Muir cool. You're more on Keshtvi Darlo vi shashtis a Garnog. Meany Ceannais put his in there again. So Fairvale would have to Mike Howard. It's Tushker Wheel. It's kind of good and task. Dominant shot. He's Tushker. Marshall Himmery shot. A fall. Turshach. We own a Shatogal chance. Duffy. Farta Ur. Costa Ura. Cluggan Ur. And this Costa Scoopy for Dermot Duffy. Duffy forced to Lesh. Hurley. Shot Slucky against Lyra Cárthach. Hurley. Fartadash again. Kicks here. Ros Comáin. Agus Maigh Eo, the Turkish Stachel shot Dahi Butler, and now it's Paul Gilmore. Plug Céadaoin, Cárthach Cúig, Hawthorne Fos Atrub, Do Shades Action Fit Do, Making Chibidjana Scolan, Cárthach and Fiche, Ros Comáin the faded up, Chance Peter score double Taibru, no cool. Chiappa and Ish, go to roll Iarlath like Cooley them on. Maigh Eo Bruce Susi for Tanash, ignite Hurley. Hurley Queen who scored in the Boa. Fought and shot Tom Lydon go hard. Tom Lydon go Queen. Agus Beza go benchin. Who Keen fought to Lydon. Agus Maigh Eo at Ash C. Julian Queen. Caha Ros Comáin the Nish. Cool Lamshu. Let's see a second Dernach. She fought to Klein Top. Grew to get fair more. Basically been unfair. Has to finished it. And then on the Carno get forced to give out to Rory. And the Vroig Shadan Shant there. Nothing Ros Comáin. Coolinish. No did it. Ceannais Bulse it. Ignite Heenahan. Agus in Ceannais Emmy Mua get. And Tom Katja Muchlog. Kieran Numet. Agus Thomas Murphy. Ucha Fofi Railish Nado hate it. Conor Meany fair in the mart. You're checking Ceannais Chofada. Agus is Fazilish.
And you hear a Ceannais Gyar. Oh, an Táleis. Agus Murphy fósa gimmer lane. Maigh Eo shevd an euro it. Hanny McKean to cut Tamsa. Then was Nimmerts. Agus Dinta Gaman Thompson at Coghill. Maigh Eo a curto nadag there not a Takri. Cluiche Epicu, Cluiche Intach. Ach for Yeti her hall, she Maigh Eo in the championi. Agus gun Shea Oris Fiche. Ta Craobh Chonnacht for Fiche. No for Fiche here, for Fiche Donanish. Grútsig Maigh Eo. Agus Brisha Creek, lads Ros Comáin. Ach Maigh Eo. Dó seachtig Ros Comáin Cárthach. Agus titin lads Ros Comáin ach na first class Maigh Eo Eaton. It in a cohorts le chéile ach a spont mass van the lads Ros Comáin Cluiche Intach Peile. Ach Maigh Eo aus fad. Agus na last two bits Tom Lloyd and Chucín. Dar burn hin at sea. Niall Hurley half score half Fuinse. Nina Lawn Tusach Maigh Eo sin. Nach Fred's Ros Comáin go boss. Coolchin Rui Klein nach Chude. T. Koenig. John McGuinness. Agus wel Rinshit Chollehort. Nach Neil Yorig in Ian Smith. Shed Maigh Eo a basic Kellera. Stuart Denoy Padder Gardner. Ha Ganzi Maigh Eo. Ishna Blianta, Mark Ryan, Ger Cafferty, Keith Higgins, Noel Gibbons. Colin Boyle agus Kieran Kilkenny. Sin Nyart Tahi ag na lads sin ar fad. Ach well, shit. As Maigh Eo be just spawn Tahi for yet. Agus he's going to talk to our look. For the move, Green Chancey, Céadaoin sin. Agus Patrick Gaynor, Sóval Nyartaku. Chamach. Cool to get Seamus Howard le Ceann. Or Byrne le Ceann. Ach Maigh Eo Shea Ceann is Fiche. Grúteú. Agus bhfuil suir sin mission hub. The Cluiche Ceannais minúr chumá ide híine. Agus na Cárthach agus Clán agus Maigh Eo Cólaí club. Ar fad takeí stachan seo ar the Páirc agus na Ceiliúr mar epic Peile bhíán hín chéide ar aus ar fadach. Síocht an dáir le go chumá John McGuinness is cool sin na Harne Dash Ros Comáin Maigh Eo Tom Lloyd na sé géad scór agus an scóir dearnach Tháinig an scór ní began níos éad scór dó seachta le Cárthach léirín te sin beidir scéalach le Fíoríb. Agus fecinn sin an slú bra bhí bailísteach an seo ar fácht ní bhíorla a dúim. Well, to Maigh Eo I mass the danger of Fago John McMonigal Captain Maigh Eo and Artie Keens Scarway Nishkawisha and Curran agus Shastan Joe Tool and shot tá Alskley na rin twa bliant an shot a dúim Loch Manish Ros Comáin Lady Keane Smith be an ansásta is a bhachtas a bhí acu. Agus Maigh Eo a bhí ar aus a fad san úpa sna bátaí cáileach. Chúis agus ní mar ópan trúna seo agus Comáin tíocht ais bhí siad ar chó scór. Dó Cárthach an dótíide le tí seacht Cara seacht a bhí anna for Joe McGuinness an cúil sin. Ceachna Maigh Eo go láidir agus an sí scór. Déile fuirsiid a cíntiú go an bú acu. Tá Corn fós ar a Wilson sin sa seastan ach ní mór an deafad a rincún himráid an seo as Maigh Eo a rud suas ar a seastanach. Nuair beidir súpa go sás a bhaint as seo. Go himú seas Maigh Eo don bhí rú Craobh minúr Chonnacht chumá ní raid lo Craobh na héireann. Tá siad a chéad a chundé deireanis a Craobh fí Fiche. Agus bhí bháin líir siad an neagúil siad ná scór ní amsú.
agus na hondí hang gesteach rinne Duffy difricht, rinne Neary difricht agus rinne Cagil difricht. Sin sú beidir le Gréil á leis gortú sin. Se gortí tetisteach. Ran se a hosú agus bulle bhí an dag se fág Páirc Imra. Agus Ros Comáin bhfuil agatín Robert Heenan. Ja, hoort ik raad zo bij een vark al Tommy Mars dat ze vader maar lang goelie. Dus een tattoo ging toch eglantje. Dat was kom aan call je cliff minder. Goeie Connacht. Dus je dan aan de heen. At a Páirc one shot. Come on, different ball to us. Keaton was fair and lace made a go. Is it? Can't look at the shot again. It's John McMangle, a whole show on Shasta. Agus rud le ballú ag rud an tábhaach Craobh Connacht an na bliana seo. Agus clufa Harbh a tainebach ar Fabi sé rás a Fabi chéad in the epic ar fad. Wel fi amon gur haine le Maigh Eo tiat an seanga gort nef Iarlath Tuam na bheith na clufií ar fad Craobh an o'i sinseir ar bun an seo. Fad ó bhí Craobh sinseir ar bun an seach Craobh chuig fiche Tafiintach idir gaiile sus cumann an seo. Caite gus cumann agus sligach a dás ar fadach. Well, síocht an clufií ar fad is áir gus ín did it. Tuirse tucin as go John McManagal. Bhí sé sin lánach Silína cosanta sin a gáin seaca cab, bet an seaca cúna a fiire. Fecim é sin a siúil trasna. Agus sé sin a bhéis fáil corn na trúna. Siúcán is fiche meidir me bútinis ag Maigh Eo. Si lítre marú chun Finlí McGuinness an taitreáite gonne na gáileheh. Chanis tá John McManagal fáil fiú réile chul. Sus go fád leis na céimeanna sin agus Craobh chuig go Connachta a thuirt leis. Na beidir nach mé beidir mar tiile a rútal ag Maigh Eo idir seo. Agus rúisiad an bhíon teannacha, chábh agus hochtaigh. Agus cháintse clufií Ceannais fé híon, fé dó. Chan ceirte gúta acu. Agus féiceirte bh gin John McManagal. Fáfií réidir gur ardú. We'd like to congratulate both teams. Brilliant fielding, high scoring, and interesting on right to the finish. Congratulations to Maigh Eo. But we've got to recognise the huge players of Ros Comáin today too. So well done to Ros Comáin. This is how perfect John McManagal come out. Chuiste nóra. Mistilling club to Bulls and Chinner for Gael. Just like to thank our referee Thomas Murphy and all the officials here this evening. The Tuam Stadium Committee for having the pitch in such splendid condition. I'd also like to welcome our sponsors and thank them. Andrew Morgan from the Dalata group. So very welcome. Thanks very much for the sponsorship. The whole region to Dalata group tonight. Wat is het dan? En wil captain Maigh Eo.
John McMonagle as Cushna Noara, Sheshantaga Ordu, Marshiad, Rio, Champagny, Hugo Connacht, Fefe Kuig, as in Bua Fortaku, the Slachtwer. Wish Maigh Eo well in the Tuaim Shar Cluffe, Jack Canis Nahanach. John Sausage, no shot. As John, Coffee Way, when you current order, forced to get that. Jala Ordunish, I guess go hard because them Rio. Agus him nor fad at the east, I guess flicking to Rio Mortimer to one Tursha Rio, I guess a real source that came in it. Captain Falcon and him nor fad Rio, Eder so far, who should Cahed as Cad, who should Kirikina Sekele. It's the boat he call you, I guess in Kudukan, Gruta Kubin Khan's Tovachti, Cluffy Canish, the Brianna shot, Gruta Kub. Cluffe Epicu, Cluffe Intach fad for Stuart, Heather Gardner. Spent in the back two shot. Jita McKinsey. Satike. Vila Woods, she's got the Cushna Noara. Panel of Fat, let me open the gap, but the Cabedro, me the sound of Shikate. The picture of Gallinish, I guess. Chonnacht very well. We start to tough Ceannais. Wheel the champion John McMonagle, the Gordon Curran. Shit in the champion scored. Chonnacht we shot, but doing with Clifford Canish. Free fick in the Vienna shot. Wheel go a shot take. Ros Comáin, Cárthach. Third shot, I got it. I stood on third. Wheel! First of all, I'd like to thank our staff for a great game. It's a brilliant advertisement of the new routes. Goals left, right, centre, back and forth like a basketball game. To the ref, Thomas Murphy and his team, he did an excellent job officiating today. On behalf of the lads, I'd like to thank our management and backing team, Peile, Pat and Stephen, Conor and Tuaim, Tommy and Roshan, Evan, Dr. Joe, Naomh, Ger, Keith, Mark, and of course the main man himself, Peile Gardner. A huge thank you goes to the Dalata group for sponsoring this under-20 competition. As it stands, this win marks an historic day for the Green and Red. We're the first Mayo team to win a Connacht title under the new rules. This is a reflection of the enormous amount of work that has been put in up to this point. From the early mornings of the league to the late nights in Lonely Park, no stone was left unturned. I'd also like to thank the families and friends of everyone involved in the group today. You've supported us through thick and thin, and this wouldn't be possible without you. And just one last thing before I go. I want to mention that there's more to come for this group of lads. You're a meal of I guess we know a room. On score am shún shot. Agus títa sé tús má bheith go chain agus is sin siúlta Harantas an tháinig se ón pass ó Noel Híine ar dús. Inéhá cosint bá thug tú wet an fel agus mú óhol an nuntaí. Cuir tú scór an shot, tá chéad scór fáte go bhí fáte I Gushin Cronin. Hugh O'Loughlin. Fáte Asher O'Loughlin, úl an scór fáte go chamá tá sí sin glóta. Mú imíochan cí, tugann siad a fech fád a Tom Lydon, tá Tom Lydon iste. Agus Tom Lydon sásta an na faointe agus tá sí fáteige. Scór-das. Séireach ní na fel fáteige. A sí fáteig Seamus Howard. Howard go bhéile Woods. Go Eo. Cole ag Maigh Eo. Agus Cole ag Seamus Howard. Cuínú. Lydon na buga. Agus Lydon na cuirtú scór eile. Agus in ceann sin. Haran Sasnan.
Well, bhí vertic go na dúiseach bhí chulna na gola ag Hurley. Bhí check mar scór agus tá sí sin tíbhir stig na postí. Agus tá sí sin fáte Niall Hurley. Díach Ron le ceann Don Seirach. Steach dro Carty, Rory Casa, Cole agus Ros Comáin. Rory Carty Rob. Maigh Eo agus tá seans an Hurley. Tá an ceann eile chuir chlár an Cárthach tá se go divan. Consnasta Peile sa chéad fáte Hurley. Agus scór siad John McGuinness in ish. Chris a cool at Carte. McGuinness fós a gimocht. McGuinness the cool. John McGuinness. Céal beidir in the corner. Céal sin flagra mag Maigh Eo. Trochu tá seanta treig Dara Byrne. Tá Byrne Ryan Cool agus tá Byrne his coolol. Cos came to John Gerald Temple Gilmore John fós gimocht. Díte cúnú ceann eile. Has she fought again? John McGuinness. So O'Loughlin. Dúir sé ráis fad le leidna ní hiúra bhí sé prinsa Yifo. Score das. Come on, noon to now, and Ceann se fáte Carty which she shot hard sasta will touch for Eric Brian Green. Chance and shot to the Gadassi Michael Curtu Finte. Agus a Finte Toki again. Carty saw the flip and top Finte. Ceann se Tiva Mo. Up she shot counter to Bishop she name a hole. Hatchish this a goal. Hey John McGuinness. The fair TV shit. The chance and shot will score I'm shoot. Should have Colin McHale, Argus to Colin McHale, Maigh Eo for the Ashton Keen. Paid a fault to get, but the Cush came Toki get Neary go hard. Argus to she cleared the Harren Tassa like Darren Neary. Argus and Varn go hall holiness. Score to Tassaro Weo. Dara Byrne, which are non Tikin, I'm sure. Tosh are non Tikin, heard in the California. And see. Ceann sin Pulse, agus tá sí sin Pulse. Harren Tassa Conor Grogan. Score ma. Se contourteach. Idir mun na Carno get cool but at what she's this a goal. Tá Cole fáte ag Ros Comáin. I took a curator sta. Fáte try Tom Lydon go hard. Tom Lydon go green. Agus Béide go bin sin. Dúnach bhí an fair bhí well ag staff to Duffy actually. Real the champion John McMonigal